Kasorkar Meghalaya kalatmu pen urlong ya kajingkwa jong I Dr. Ricky A.J. Singkon ibalaklat no kata kalong bantay ya ka National Institute of Social Defense Center ha Meghalaya. Kasorkar Meghalaya kadang peteng pen klan ya kilat jingerap pat ba bat kajingroy ha kajela da ka penlet jingmut kerpang ha kikam jingada imlang salang bat bantay ya katay ka National Institute of Social Defense Center ha Meghalaya. Ha kajingkular jong kasorkar lapin skem ya kathong banwanra ya kajingroy kabakentup lang ya baro klem da ino ya unu ru lapin bet bat pensuk ya kajing ai pisa jingerap sha kipat ba kentup ya kitemen kilong kami marway bat kibriu kibadon jingtuna ha katkotmet da kabapen mentoy ya palat silak arpalai hajar ngut lengba ka CM Care program naga benta usnem mang tengka ar hajar arpun riu ar hajar arpun nyau lamang hadu chispa ar klur tengka man beteng ya kani ka scheme laong Chief Minister Konrad K. Sangma. Hakaju kapor ka sorkar kadang penkre bante lakam ya kajing pendon kam drok bat kajing di penbuat lengba ka dream mission da ka penklan ya kajing yadaan kajing yatre lang bat kichnong bat kajing penhe ya kichaka sumar bat penbha. Kathong galong bandon kawe kichaka sumar haman laka district. Shushu latmu banseng ya ka National Institute of Social Defense Center kajing ay jingmut kapalawan nengkong na IMLE ibalakla no Dr. Ricky A.J. Singkon. Kani ka institute kan long kamau jam ban pen klan ya kisin jam jingyada imlang sa lang ha kajla. Ha usnem mang tengka banwan ka sorkar kan seng ya ki active aging centers ki jaka jing seng hapdeng ki pateng ha ka bakitemen bat ki khanna kinla ban ya sam jing start jingyale kai jingyarap bat jingyatre lang. Hang ni omdon ki program kum ka koj ka khia ka jing pen bernya ka jing kai pat ba jingya thu khana jing rwai bat ki kamsnong. Na ka benta kani lamang arphau klur tengka. Kini kisin jam baro ki pen ya kajing anglut jong kasorkar bantai kajala ka badun jingki kli jingarap mar kiliang empat kalawai ka kamparnai na ka benta baro